Туғандар, мына машина мына ортада қалып кетті, мына селде. Мына. Адамдар жадам қалып келді. Тегеле тез-тез. Naraq tarafni bilmaymiz, o'tganimiz yo'q. Naraq taraflardan bir ikki tuy ketibdi. Odamlar aşağıdan chiqib aytishyapti. Mayaqdagi bitta odamning uyini bari hayvonlarni olib chiqdi, tozalaishni bolalar. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu bo'g'izdan keladigan suvga olib chiqishdi. Mana ularga kirisholmadi. Mana ontarilib ketdi hayvonlar. Ichkarida qo'ylar, mana shakar qishloq tarafdan tagilar. Mana naraq Toshfarg'on taraf. U yoq bilmaymiz kimnikini bosdi, kimnikini bosmadi. Ноғатта сел 5 адамның өмірін алды. Алдын ала маалыматтар бойынша алардың бири жашы 7 элек бала. Маалыматты ÖKM'дин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун башчысынын орун басары тастыктады. Байзак Оторбековдун айтымында жергиликтүү тургундар суу жээгиндеги тапчанда адамдар эс алып отурушканын билдиришкен. Сел катуу келген учурда анда 6 адам болгон. Азыркы убакта алардын 5өөнүн сөөгү табылып, аты жөнү такталууда.